Il-Kummissjoni Ewropea approvat valutazzjoni preliminari pożittiva tat-talba għall-pagament ta' Malta għal aktar minn 52 miljun euro f'otjiet tal-Pjan tar-kupru li ġejjin minn fondi Ewropej. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Kummissjoni Ewropea li fiha intqal li dan ifisser li Malta għaddiet mill-proċess kollu tal-Kummissjoni Ewropea f'pass ieħor importanti biex pajjiżna jakkwista il-fondi minn din il-faċilità. Kien f'Diċembru li għadda, meta Malta ippreżentat talba għall-pagament lill-Kummissjoni Ewropea wara li l-Gvern Malti laħaq b'suċċess 3 miri u 16 stadju importanti. Dawn jinkludu miżuri importanti bħall-adozzjoni ta' strateġija biex jitnaqqas l-iskart permezz tar-riċiklaġġ fis-settur tal-kostruzzjoni, l-introduzzjoni ta' faċilitajiet għall-uffiċċji li permettu l-impjegati taċ-ċivil jaħdmu b'remote working, riformi biex tingħata spinta lir-riċerka u l-investimenti industrijali, strateġija nazzjonali kontra il-frodi u l-korruzzjoni u l-qalba diġitali tas-sistema ġudizzjarja. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li Malta se tingħata dawn il-fondi wara li Malta wettqet b'suċċess ir-riformi u l-investimenti li kellha twettaq. Hija nnutat b'mod pożittiv l-isforzi ta' pajjiżna fejn tidħol is-saltna għad-dritt u biex tissaħħaħ il-ġudikatura. Tkellmet dwar kif il-Gvern Malti ressa l quddiem strateġiji importanti fejn jidħol investiment fl-industrija tal-innovazzjoni, l-ekonomija ċirkolari u l-bini ta' skejjel aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Today I have good news for Malta. In our view, Malta has made enough progress implementing its National Recovery and Resilience Plan to get a first payment under Next Generation EU. So, as soon as member states agree to, Malta will receive over 50 million euros. Let me give you some examples. Malta has stepped up mapping investments in industrial innovation. That's so important. Or there are improvements in the field of waste management, notably in the construction sector. That's so important for our circular economy. And we recognize the reforms put forward to strengthen the fight against corruption and the increase of the independence of the judiciary. All this is just the beginning. Malta is set to receive nearly 260 million euros to roll out reforms and to get investments. So keep up the good work, Malta. Dan il-pjan tal-kupru u reżiljenza ta' Malta kien ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea f'nofs Settembru tal-2021. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea kienet irreferit għal dan il-pjan bħala l-aktar wieħed favur l-ambjent fl-Unjoni Ewropea.